Akoroba Njuri Ncheke ni barombete gikundi kia mbeu mbithi ni Gen Z kwa Rais Ruto Kanya gukinyaniria mawira ni jaria ekire kiumia kithiru nyuma ya kuthikira mateta jao. Akoroba babariuga guti na bata ya gwitithia na mbere maandamano ni untu Rais tayari ni arikite kubaigua mona bubu ni babachokerete nkatho ni untu bwa uchamba bwao bwa kwiritaniria kuonokia nthiguru ya Kenya. Batwe turia tongere bakanjwe Njuri Ncheke itushothiririte nteto na tonam antu betu barakwithira bagitira thirikari nene ngoge ibambirite kwithira bakionerwa erekithire nene reo ritegerete kubuto ngwe kwao eunio temere ko ndimongera ni Akoroba Njuri Ncheke bakere na ndikibanto ndene countemiro arabo gitebo tibakenu na nonga nteto chigachenchia. Maandamano isiwe ina target viongozi ambao wametauriwa kutoka Meru. Saa ile tunasikia maandamano inasema lazima rais abute Kindiki kazi, abute Koome kazi na abute Mithika Linturi kazi. Tunaona kama Meru, jamii ya Meru tunaonewa. Tunaomba wananjesi hata na wao wakanyange buriki kidogo hapo. Kindiki ni mtoto ya Meru, Koome ni mtoto ya Meru na Linturi ni mtoto ya Meru. Bakienderea Akoroba Njuri ibashokete baromba thukimbe kana Gen Z ethiro kimwa Rais Ruto Kanya irekithania nteto nontoshokera maandamano ne kaire. Hii ni makosa ya serikali yote, na kama kuna adhabu itapeanwa ipewe cabinet ministers wote na ipewe appointees wote, isiwe ni mtoto yetu ya Meru. Sisi tutasimama na Kindiki, tutasimama na Linturi, tutasimama na Koome. Na bakienderea kuthumbira biugo bioka thari ibogite mugongo jwa nthiguru ya Kenya gitumba kwithira ryo kango ampwe jondu kimbethi kwenda na koiko batere kumwa Rais Ruto Kanya nonto ronenie na weru roko bathikira. Naomba hivi president wetu na deputy wake tunataka waongee na sauti moja, wa shughulikie maneno ya Gen Z wakiwa pamoja, ndio nchi yetu iwe pamoja. Hatutaki kusikia rais anasema hivi, deputy wake naye anasema hivi. Tunataka wasome kitabu moja, peji moja. Na kinyethirwa maandamano jaria reko bimbithatu muthingatanio ijone kene jakiambire kugea mpio kithia kio kingi nakio bamwe bantu kimbithi na mitandaone bariuga utikonogoka mungabatigira Rais Samuel Ruto akwebera gitene. Bau barari na biashara yu ciao cia kuthukia ngugira Gen Z iratongerete na retete nabo bebere maandamano bethiro bai kandu Gen Z ite na mbere na agenda yao nontu bai banga ibo bai their mission na ibe na bageta na twabera atire jaciari bao na bajuju bao twabera ote nthiguru ibua ite na sheria tontu bau ibadingate mantu jonde badingatete sheria. Nke reporter Antoshero TV kuma ya kingine ngine Nairobi mbita Boniface Mongera.